Menta kasi ka artarik jong banai Desember jong senam arhajar arpoar. Kadba Chief Minister Conrad K. Sangma, udang don hakalenti banlek yak banpli yak patarkma Civil Subdivision, kiseng balang hagajing lam jong ka RCYC kila pertajam, banpen kenmau yau Chief Minister halor jong ki khandai teli kimat ki ba kiseng balang kila yai dawa baro shikata kum ka ILP bat kiwei ki jing dawa. Watla kala don ka jing persang na kalyang ki dikhot ka NPP banpen pulom yak ni ka jing temu, penban kiseng balang kila yai pertajam banpen sengau hau Chief Minister halor ka jing dawa jong ki. Hagban kong ang soban pensyai sa paibak mo kung tabi pardo prasna mo tabi ko atong ka jela juli tuwi kam tam paibak dan ko atong ka western riboy ke bahap ko ka patakma adis ke bilo nalang juni kum gasang ko ang pensyai sa paibak long ba gibon krono ka daw ke persya ini habri pat ka jimpli ban upgradation ya kanika patakma adis ke bilo siya ka patakma civil subdivision re ka jing persya ka juni mutasi ka long ba siya ka government MDA government ka bailam kamat dan MPP ko jilam jong korat ke sama kolong ba ni dawa ya tu netli kimat ki bakum kaseng labu laslam ba sa government ba ka de pentri kam no apo ko to jalan ju bat kham tam e kum kaseng habri bat ke ke jinduwa jugi ba ka government council thu no ya ke jigi jugi kum ba ba ni bentuk ha ke tu ka self neutral ini yang bau Chief Minister jungi korat ke sama lang jungi kum kaseng usu banai kuli ya ka sukar MDA juru yo MLA jungi ba sotun habri baka jishim kya yang kama ada sikit bidet bat kentiu do syaka patarkama civil subdivision tegade na lang jungi kaseng kumang oi pina adu mele ka basdang kalong ba ni persya bat gidawa ya ka sarkar MDA bagri buntar kamlo yang tu diknatli ki mat jingdawa bakum kaseng ngila dawa na kapor syaka por